namhlanje iqhaza nje libambile lento sikhona la kuyona la i-Africa Travel indaba uThando Mahlangu. USamahlangu sawubona kumsakazi Crazy. Akwande kunjani na? Siyaphila, kuhamba kahle? Sithokoze khulu kwamambala. Ibizo lami nginguThando Mahlangu. Ngithabe khulu kwamambala ukuthi namhlanje bengafika la sahlangana neCrazy i-Radio Crazy kade sikhuluma emoyeni kodwana singakabi ukuhlangana, kodwana into engithabisa khulu kwamambala ukuthi ngifikile, nginibonile, ningirhatshela kamnandi, ninekhono, ninetalente, niragela phambili. Ngifuna ukubuka nje kuphela indlela ehlezi ugqoke ngayo ave ngibusisa namhlanje ngigqoke nje imvunulo yakho kahle kwenzakalani chaza size. Bakwethu namhlanje ngivunule isiNdebele, ngivunule njengesokana leNdebele, ngivunule izwide esiyibiza ngokuthi isikhethu, ngivunule isirholani, ngivunule iraso entanyeni lapha oyibona ngathi imbaji le ngivunule inaka and then phezulu lapha mkhala kodwana ivunulwa babantu bekosini-ke njengoba ngimntwana wekosi, iye ivunulwa ngimi-ke and then bese ngapha ezandleni ngivunule iinrholani zesandleni. So nangivunule nginje ngivunule ngiphelele kufana nalokho ngivunule yoke into. Ula kwi-travel indaba namhlanje, why ula? Bakwethu ngilapha ngoba siyiSewula Afrika nesitjhaba se-Afrika nesitjhaba samaNdebele sifuna ukuthi isitjhaba samaNdebele sivelele ngaphandle saziwe. Sifuna abantu bayayazi ivunulo yamaNdebele, bayayazi idzila, bayawazi umbhalo kodwana isitjhaba samaNdebele abasazi ngombanyana kaningi asiveli kumabonakude, asiveli kezinye iinkundla. So njengombana silapha eDurban sizokuthengisa ilwazi lalapha sibuya khona kwaNdebele kweThembisile Hani Local Municipality. Silethe ngiyo lapha wakwethu ukuthi sizokurhabisa, sizokukhangisa, sizokurharhazela ngezinto esizithengisako njengombana sigwala. Ngiphethe ingwani ezigwaliweko ezigwale ngelimi lesiNdebele, ngiphethe ingubo zamaNdebele, ngiphethe imincamo yamaNdebele njengombana i-Afrika neSewula Afrika umhlobo woke unemincamayo, unevunulo ekhabo. So nathi sisitjhaba samaNdebele sibuya kwaNdebele sizokukhangisa zekhethu, sizokurhorha abantu, sizokubarhorha sibaheha ukuthi babuyele kwaNdebele bazokuveza bazokuvakatjhela eKwaNdebele njengombana sineendawo ezihle. Sinabo Dr. Esther Mahlangu, sinabo Dr. Esther Mnguni, sinabo Dr. Nosinki Mahlangu lapha bazokubona khona ngekosini. Sinengelikhethu ibizwa ngokuthi yi-Cultural Heartland of South Africa, yiKwaNdebele lapha ngibuya khona. Ngaphasi kweprovince ngibuya eMpumalanga. Ngibhekela ukubaluleka kwama-culture noma kwamasiko ahlukahlukene especially kwi-Africa Travel indaba lekho njengamanje to showcase amasiko ethu kubantu base-Afrika nabantu bangaphandle emazweni ko-China, o-Europe, o-Zambia, yonke indawo kubaluleke kangakanani? Kuyinto eqakatheke khulu kwamambala ngoba nawungathi uyaqala iintjhaba zangaphandle zoke zisalandela amasiko wabo, zisalandela ilimu labo. Umzekelo ngizokwenzela cala uQueen Elizabeth uhlonitjhwa ziintjhaba zoke, uyi-queen. So thina ngapha fanele kuhlonitjhwe amakhosi ekhethu, kuhlonitjhwe abomma bekosini bekhethu. So now iintjhaba zangaphandle into abayenzileko balahlise thina isikhethu, basilahlisa amalimi ethu, basilahlisa isikopilo lethu. So sisitjhaba samaNdebele nesitjhaba sezinye iintjhaba nesitjhaba seSewula Afrika kufanele sibuyele emasikweni ekhethu, sibuyele ekukhulumeni ilimi lekhethu, yabona. Umzekelo isitjhaba samaZulu kusitjhaba esithanda ilimu labo, kusitjhaba esihlonipha isiko labo. So iintjhaba ezizoke kufanele zenze njengoba isitjhaba samaZulu senza, njengoba isitjhaba samaXhosa senza, njengoba isitjhaba samaNdebele senza, njengoba isitjhaba samaVenda senza. Sekuthi nje ngetjhudu elimbikekazi eSewula Afrika urhulumende akakathathi umnotho wawakha ngaphakathi kwawo woke amalimi. Amalimi awakhe ngaphakathi kwaso siZulu, siXhosa, English and Afrikaans. La bafake khona imali ukuthi amalimi akhona wathuthuke, awaragele phambili. So isiVenda, isiTsonga and isiSwati and isiNdebele abakabi uku-investa when it comes to entweni ephethelene nelimi nobukhwari babo nesikopilo. Qala musa ama-tourist nawasuka ngaphandle ngaphetsheya kwamalwandle naweza ekhethwa abajikajika emadrobheni bafuna ukuya emakhaya la bazokuthola khona abantu abazokukhuluma ilimelo, bazokubona abantu ukuthi bavunula njani. Ngikhuluma nawe nje kwaNdebele sine-Mementos Guest House, sine-Mementos Lifestyle, sine-Mementos Tours lapha ama-tourist nawasuka
ngeSandton batjhinga khona sibakhweza imbhayisigili sibathorisa iKwaNdebele liya babona izindlu zethu esizigwalileko babona abodorhodera bethu abodorhodera ngelimi lekhethu yabo bafuna ukubona la sinzinze khona bafuna ukubona into yamambala bafuna isikhuwa so iChina for example abantwana bafunda ngesiChina bafunda ukwenza izinto bafunda ukuproduce so eSouth Africa thina singathathi lokho sikwenze cala musa ama-soccer players uMessi akasazi isingisi akayazi English ukhuluma isikhabo right through uhlala anotoliki umuntu omtologela so thina sibhalelwa yini kanti asifundeni kodwa ifundo ingasenzi ukuthi sibalekele amalimi ethu sibalekele isikhethu asirageni ngesikhethu nawunekhono nawune-talent ragela phambili ngalo ikhono ne-talent elo ukhuluma isikhenu ungathi wena nawufunda isikhuwa uzibone ngathi ungcono kunabanye nabantwana bethu asibafundiseni amalimi ethu ukuthi bakwazi uwazi sikwazi ukuhleba iintjhaba ezinye nazikhona singathi sibhalele kuhleba nabantwana ngoba abantwana bazi English ba-understand English umuntu loyo uzosizwa nangabe ipilo yakhe isengozini uyokukhuluma njani ukuthi laba abanye bangamuzwa asibafundiseni i-marathon iqakathekile le creativity eniyeni benayo uma nisuke nidweba izindlu zenu or mhlampe imvunulo yenu and everything ayisawuwishe ngamanye amazwi niyithatha wakwethu le creativity iza nabezimu yabona njengami nje ngiyindebele elihlakaniphileko nelifundileko ngiyile esikolweni kodwana ngathi ngilela abezimu bami bathi lalela-ke nje uhlala emakhuweni uhlala ngedrobheni sikufuna ekhaya sikufuna ubuyele ekhaya